Radio Serbona. Radio Serbona. Braćo Srbi i sestre Srpkinje, pomaže Bog, Radio Serbona, radio oslobođenog srpstva u okupiranoj Srbiji. U susret Božiću i u susret Srpskoj Novoj godini mislim da je onako vreme da pričamo o ljubavi prema otadžbini i ja mislim da boljeg gosta nisam mogao na ovu temu da pozovem da gostuje od profesora Mila Lompara. Pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogao, hvala na pozivu. Profesor, evo, ljubav prema otadžbini. Kako mi u otadžbini da se postavimo prema zloduhu Drezdena i Jajca? To je važno pitanje za našu sadašnjost, ali i za vreme koje dolazi. Valja znati da je rodoljubivi osjećaj u našem narodu bio veoma živ uprkos decenijama pa i vekovima turskoga tamnovanja, odnosno tamnovanja po Turcima, a onda se posle Karađorđevog ustanka i Miloševog oblikovanja države on vremenom pretvarao u neku vrstu odanosti toj vaskrsloj Srbiji, a potom i prema celom srpskom narodu. Dakle, tu imamo sad jedno dvojstvo, ljubav prema Srbiji kao jezgru, one jedne velike ljubavi prema sopstvenom narodu u drugim krajevima, koji je još bio neoslobođen, prevashodno severno od Save i Dunava, odnosno zapadno od Drine, budući da je Crna Gora u 19. veku bila srpska država i u svom malom prostoru koji je pokrivala slobodna, u ostalom priznata kao i Srbija 1878. na Berlinskom kongresu. Pokolenja su vaspitavana u rodoljubivom duhu. Naši školarci koji su u početku išli u škole u Budimpešti, u Beču, u Jeni, u Parizu, su vaspitavani u rodoljubivom duhu. Bili su to prevashodno seljački sinovi ili trgovački sinovi, na neki način iz te nikle građanske klase, koja je nekako davala jedan patrijarhalni osjećaj i neko osjećanje odgovornosti. Tako da je Srbija na početku 20. veka imala veoma razvijen osjećaj rodoljublja uz jak patrijarhalni sistem odnosa koji se stupanjem u neku vrstu moderne države počeo u izvesnom smislu prenositi na samu državu, a počeo se malo i razlistavati. Stvari nisu postajale tako više jednoznačne, tako da vi imate, na primjer, stihove Alekse Šantića, koji kaže: mene sve rane moga roda bole, znači jedan visoki rodoljubivi zanos čuvenog pesnika Mostara i Hercegovine, ali imate u jednom izazovu, bačenom vremenu, jedan disov stih koji glasi: mene tuđi jadi ni malo ne tište. Znači jednu vrstu izdvajanja čoveka u odnosu na okolinu, koja, kad je dis u pitanju, nije uopšte bila antirodoljubiva, nego je više bio jedan gest očajanja, jer je dis inače bio jedan pesnik depresije i pesimizma, jer on je 2 godine posle toga objavio čitavu zbirku, posle pobedonosnih balkanskih ratova, Mi čekamo cara. Dakle, njegovo rodoljubivo osjećanje nije bilo sporno, ali to pokazuje da imate 2 osjećaja rodoljublja. Jedno je neproblematično poistovećivanje sa ljubavi prema otadžbini i prema rodu, a s druge strane imate jednu vrstu gorkog rodoljublja. Znači, imate rodoljube koji su razočarani, koji su nekad očajni, koji su nekad iznevereni
I te rodoljube smo mi nekako uneli u novu veliku državu. Govorilo se, znate, o solunaštvu sa jednim prezirom, sa jednim nipodaštavanjem, sa jednom neusklađenošću, sa zaista grandioznom žrtvom, da sve završi u onim rečima hrvatskih poslanika u Skupštini 1928. pre pucanja i ubijanja Pavla Radića i Đure Basaričeka, ja mislim, i smrtnog ranjavanja Stjepana Radića, kad je Pernar rekao, pa dobro, koliko košta više ta vaša krv sa Kajmakčalana da to platimo? To je sad počelo razlistavanje. U tom kontekstu vi imate jednu modernu političku ideologiju, komunističku, koja počinje i koja na neki način sledi politiku komunističke internacionale, odnosno Sovjetskog saveza, a ona za ovu priliku kratko može da se formuliše da je to politika podržavanja separatistički nastrojenim narodima unutar državotvornih konstrukcija. Tako da Kominterna ima razumevanja za državne težnje hrvatskog ili slovenačkog ili makedonskog ili crnogorskog i albanskog, naravno, sveta, ali nema razumevanja za državotvorne težnje srpskog naroda. I tu sada u srpskim komunistima počinje to dvojstvo da se širi, ono se naslanja i na druge sadržaje modernih vremena. U svakom slučaju, odluke Drezdenskog kongresa tu bivaju apsolutno zloguke. One nasleđuju jednu politiku koju je Kominterna preuzela od takozvanih austro-marksista, taj bauk velike Srbije, da bi kasnije u strahu od nacizma i fašizma 1935. Komunistička partija Jugoslavije ublažila malo te odluke. Odluke u Drezdenu su bile drastične, jednostavno da se uopšte ne pominje srpska država. Ona ih je za nijansu ublažila, govorila je o opstanku Jugoslavije, ali ključni okosnica ideologije komunističke partije bila je predstava o velikosrpskoj hegemoniji. Dakle, ključno, sve drugo je moglo i da se varira, ali to da Jugoslavija je rezultat velikosrpske hegemonije, to su srpski komunisti preuzeli, usvojili i po tome se vladaju do dana današnjeg. Dakle, jedna vrsta tog spoljnjeg pritiska koji je pretvoren u unutrašnji sadržaj. I ja mislim da je to nešto što je trajno odredilo našu javnu svest. I da je to nešto što je preko titoističke Jugoslavije postalo deo ne samo školskog sistema, nego čitavog jednog poretka događaja i stvari koje ste mogli da posmatrate. I to se vrlo često moglo vidjeti i na običnim sportskim utakmicama u toj državi ko je dovoljno dugo živeo, pa je to kao ja je nešto od toga i upamtio. Današnje prilike u nečemu na to podsjećaju, a u nečemu su bitno različite. Naime, današnji političari žive u Srbiji, ali je ta Srbija stisnuta položajem koji je određen u procesima raspadanja Jugoslavije, a iznutra još uvijek nije stiglo do jednog racionalnog rodoljublja. Racionalno rodoljublje je ono rodoljublje koje je svesno da mala država ne može ostvariti sva svoja prava. Ni mali narod. Tako je svet uređen. Ali je također svesno da postoje neka prava ispod kojih čovek ni po cenu opstanka ne sme da ide. Znači, to je sad ta razdelnica između onoga šta vi možete i onoga šta smete da uradite. I to traži jednu vrstu racionalnog odnosa prema stvarnosti, ali da bi se to desilo, vi prvo morate imate političare koji su na nivou problema kog su se latili. U našem slučaju o tome nema ni govora. Vi imate političare koji s jedne strane, mislim na predsjednika Srbije i na vladajuću stranku, dakle koji s jedne strane razgorevaju retorički rodoljublje do grandioznih razmera, a s druge strane potpisuju i čine stvari koje nemaju veze nikakve sa tim što oni govore. Vi imate, dakle, ljude koji prodaju beogradski aerodrom, evo da budem na terenu neke ekonomije, a to je odluka pod dubokom sumnjom, jer zašto ne bi država mogla sama napraviti taj aerodrom da bude bolji i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I tako redom. Prodaju, recimo, posljednju ozbiljnu banku
kod nas komercijalnu banku. Znači, mi smo imali čitav taj proces odlivanja bankarskog sistema iz ruku srpske države od 2000. godine. Pljačka, bukvalno pljačka i pretvorena Srbija u koloniju. Jeste, to je dakle ali suština, znači, vi nemate političare koji imaju tu vrstu svesti da kaže, vidi, ovo je jedina ozbiljna banka preko koje mi kao država možemo da plasiramo sredstva, možemo da investiramo u održavanje nekih stvari koje su nama bitne, nemoj nju da prodamo. Nemoj nju, ona neka ostane. Ako smo Znači, vi nemate to je jedan zastrašujući osjećaj neodgovornosti prema ljudima u kojima se vlada. Tako da je suština u tome da je nama potrebno nešto što sam ja rekao u nekim svojim tekstovima, nacionalna prosvećenost ili prosvećeni nacionalizam, kako god hoćete, a to znači jedna vrsta normalnog odnosa koji vam omogućava da komunicirate sa svojim stanovnicima, ali da s jedne strane ne narušavate njihove individualne slobode. Znate, ideja slobode je takva da ljudi se neće lako toga odreći. Individualne, pojedinačne slobode. Ali s druge strane vi morate da ih oblikujete, obrazujete tako da izvesno osjećanje odgovornosti prema zajednici postoji, da se između tih individualnih sloboda i odgovornosti prema zajednici nađe neka ravnoteža u svakom čoveku, da bi se ona našla. Morate da imate ravnotežu u obrazovnom sistemu, morate da imate ravnotežu u informativnom sistemu, morate da imate ravnotežu u vojsci, u policiji, u poreskim sferama, morate da imate neko osjećanje socijalne pravde. Ako vi rastete u ovakvom društvu, gde nema trunke društvene pravde, gde ljudi vide ekstremne i sramne primjere bogaćenja, a u isto vreme ti koji se bogate ih pozivaju na neku rodoljubivu svest, od toga nema ništa. Neko bi pomislio da živimo u Las Vegasu. Otprilike tako. Nema nacionalne ideje koja može izdržati društveno raslojavanje na duži period. Ne možete vi od čoveka tražiti da bude veran bilo kojoj ideji, nacionalnoj, klasnoj, ličnoj, a da u isto vreme sve oko njega bude živi demanti toga u što on veruje. Možete kod ljudi duboko odvojenih od sveta u monaškom religioznom smislu, a to ipak nije većina stanovništva sa kojima vi saobraćate. Prema tome, vi morate da ljudima date živa svedočanstva, poštenja, pravičnosti. Ne opet apsolutno, jer ništa u svetu nije apsolutno. Svi smo mi, pogotovo mi koji smo dugo živeli, videli nepravde i strpeli nepravde u svom životu, nekad i činili nepravde, ajde da ne budemo sada smo baš neki sveci. Svi smo grešni, da. Jeste, ali je suština u tome da to ipak mora da bude u nekim okvirima. I kad je u nekim okvirima, ljudi će to razumeti, prihvatiti, truditi se da poprave i tako dalje. Ali ovo kad vi danas raspustite sve granice i jedan dan govorite da smo mi bedni i mali, a da je Nemačka grandiozna i velika, a drugi dan kažete ti Nemci su odvratni, oni su lažovi, pa onda vi ljude držite u stanju šizofrenije. Niti ovo prvo, niti ovo drugo nije potrebno. Jednostavno treba se držite u jednom normalnom poslovnom stavu, pristojnog, vaspitanog, ali neodstupnog ponašanja. Ključno je kod nas da imate ljude koji govore plamteće stvari, a da je njihovo ponašanje apsolutno izdajničko. Pa ne može tako. Niti treba govoriti prekomerno, niti treba popuštati prekomerno. Ali, jer ljudi vam moraju verovati. Osnovni problem našeg javnog života i naše politike, pa i društva, i univerziteta, i akademije, i nažalost, vidi se to i u crkvi, je to da ljudi ne veruju u te ljude. Znači, ljudi, ako hoćete ljude da vodite, oni vam u nekom stepenu moraju verovati. Moraju verovati da vi to što govorite zaista mislite i da ćete se tako ponašati. To nije u danas slučaj. Dakle, rodoljublje počinje sa poverenjem u državu, sa poverenjem u narod, ali da oni koji vode državu i narod budu ti koji opravdavaju to poverenje. Da, ovde mi neki osjećam kao da prisustvujemo ponovnom nekom istorijskom ujedinjenju obe struje 8. kongresa Saveza komunista Srbije. 8. sednice. 8. sednice, da. Pa jeste, zato što s jedne strane imate
ove nacional komuniste koji su s Miloševićem pokušali nemoguću sintezu nacionalne politike sa komunističkom ideologijom, to jednostavno nije moglo da prođe, jer te dve stvari su suprotstavljene. A s druge strane imate ove, da kažemo, komuniste koji smatraju da nije važan ni srpski narod, ni srpska država, ni 200 godina njenog postojanja, nego je važno samo da oni budu na čelu nekog procesa za koji se ne zna ni gde ide, ali se vidi koga se pustoši. To je jedna, u stvari, borba između, da kažemo tako, nacional boljševika s jedne strane, a s druge strane evroboljševika. Sad je ovo u jednoj tako sinkretičkoj formi, u jednom obliku koji je tako prividan ili lažan, otprilike dobilo te okvire da izgleda kao da su oni ponovo zajedno i na istom poslu. Ovi nacional-boljševici govore velike patriotske tirade, a ovi evroboljševici iznuđuju ili sa odobravanjem sprovode čitav niz kolonijalnih zahteva evropskih činilaca i američkih činilaca, ne samo evropskih, nego čini mi se da su sve presudniji američki uticaj. Tako da je ta vrsta ideologije, zašto kažem boljševici, zato što u toj ideologiji je ključno da su sva sredstva dozvoljena da biste bili na vlasti, da biste imali svoj cilj. To ne može biti demokratski. Demokratski poredak otprilike kaže postoje određena sredstva koja moraju biti u skladu sa ciljem. Znači, ne možeš ti praviti slobodno društvo, a da u isto vreme se koristiš nezakonitim ubijanjem, potiskivanjem i tako. Ne. To onda znači da lažeš, jednostavno rečeno. Znači, to mora biti u nekom skladu. Ja inače mislim da je demokratski poredak nešto što za male narode je spasonosnije od autoritarnog poretka, zato što mali narodi su uvijek pod pritiskom i pritisak se lakše trpi kad se raspodeli na više činilaca unutar odlučivanja, pa onda oni mogu jedni s drugima da na neki način izbegavaju da ispune one najgore uslove koje strani činilac pred vas postavlja. Ali s druge strane, autoritarni poredak znači da onaj jedan čovek koji o tome se odlučuje trpi neprekidni pritisak. I po meni je jako pogrešno, a to se sa nekim izuzecima od Miloševića pojavljivalo stalno, da prvi čovek u stvari bude taj koji o svemu odlučuje, onda stranci vrlo dobro znaju koju vrstu pritiska mogu i treba da primene na njega. Tu oni svi kao da imaju neki obrazac Titov pred očima, ali Tito je bio miljenik jedne istorijske situacije koja se više ne ponavlja. Jednostavno Tito je upao u taj interregnum između Sovjetskog saveza i Zapadnog bloka i on je tu dobio jednu ulogu koja je bila povoljna i po njega i po njegov režim, ali u isto vreme on je umro na vreme, jednostavno rečeno, taj režim je već bio pretrajao u posljednjim godinama njegove vladavine, država se počela jako zaduživati i počela je da trpi ekonomske posledice, a prestala je da bude interesantna. Onog momenta kada je propao Berlinski zid, nikog više nije bilo briga za Jugoslaviju. Da, Igor Ivanović kaže za njih jugotitoisti, da je to jedna posebna nacija koja tu postoji jednostavno. Pa da, to je ovaj sektor evroboljševika, jer to su jugotitoisti koji smatraju da ne postoje ni srpska nacionalna prava, ni srpski nacionalni interesi, nego samo postoji neka ideja Jugoslavije, na primjer, ili oni su posle ta shvatanja o Jugoslaviji preneli na Evropsku uniju. Znači, zbog Jugoslavije i Evropske unije sve može. U Srbiji treba da budu tome podneti i prineti maltene na žrtvu, a s druge strane opet ovi nacional-boljševici ne pokazuju ono što je karakteristično za nacionalne političare iz nekih drugih vremena, jednu vrstu postojanosti i istrajnosti u odbrani srpskih nacionalnih prava. A šta ćemo sa ovim Srbima, rodoljubima koji su otadžbinci i to neko nepostojanje bilo kakvog pokreta ili bilo kakve ideje okupljanja, barem oko nekog papira koji bi se zvao neki srpski narodni plan, program?
Znate šta, može se napisati, ali je ključno držati se toga. Mi najviše gubimo tako što se ne držimo onoga što proklamujemo, što oglašavamo. Tako da ja mislim da je kod nas ključni problem u ponašanju, a ne u programu. Program bi bilo dobro da postoji, ali bi bilo još bolje da se neko drži toga. Kod nas je napisano toliko programa, toliko stavova, toliko ideja, a onda oni koji to treba da sprovode, šefovi stranaka, poslanici, oni od toga odustanu, jednostavno rečeno. Znači, to kod nas stoji loše zato što i ljudi svesno polaze od toga da mogu da budu prevareni. To je ključno. Kad bi kod nas političar bio kažnjen za laž koju iznosi, onda bi oni počeli da, kako da kažem sa malo humora, ekonomičnije lažu, jednostavno rečeno. Znači, naši ljudi ne kažnjavaju političare, što su izneverili obećanja, što su prevarili. Tako. Zato što kod nas je osnovna ideja vlast. Nije osnovna naša ideja ni narod, čak ni država. Nego je osnovna ideja vlast. A da ne pričamo o obrazu i časti. A ne, to ni slučajno, to je daleko od ovoga. Nego vlast. I kod nas i publika, dakle ljudi, narod i oni koji su protagonisti, glumci na sceni, odnosno političari, i jedni i drugi imaju fiksaciju vlasti. To je užasno pogrešno, da li je to samo znak siromaštva, da li je to znak toga što iz komunizma su svi ljudi izašli sa relativno nesigurnim položajem. U svakom slučaju, odnos prema vlasti je kod nas ključni činilac koji oblikuje odnose i prema državi i prema narodu. Znači, ako mora da bira između vlasti, države i naroda, 99,9 naših političara će izabrati vlast. To je pogubno. Prosto ima stvari zbog kojih vi morate da date vlast. Kao što u redu, ja neću ovo da radim. A narod, s druge strane, ceni prevashodno ljude koji su na vlasti. Vidite, mi imamo spomenik Nikoli Pašiću, koji se smatra velikim i uspešnim državnikom, a njegov sin Rada Pašić je bio prilično veliki korupcionaš koji je Prvi svetski rat proveo u Švajcarskoj. A mnogo manje poznat i mnogo manje cenjen, premda je i on nekad bio na vlasti, bio je opozicijni najčešće, ali kažem nekad je bio na vlasti, političar Ljuba Davidović, predsjednik Demokratske stranke. A vidite, njegov sin je prelazio Albaniju i poginuo je. Sad, moramo da se zapitamo kakve su kriterijumi unutar tog naroda koji svaki put daje prednost ovom čoveku koji nije podneo takvu ličnu žrtvu nad ovim drugim čovekom. Znači da naš narod nema dobro ugrađene kriterijume. Protiv korupcionaša. Molim? Protiv tih korupcionaša. I pazite, znači on je vodio narod preko Albanije, 1300 kaplara, omladince, decu i tako dalje, ali nije vodio svog sina. Molim vas. Znači, lični pokret. Kralj Petar Karađorđević je išao preko Albanije. Njegov sin Đorđe Karađorđević, princ, onaj prvo prestolonaslednik, a onda princ, je imao dve prostrelne rane, jer je kao oficir srpske vojske dobio na Mačkovom kamenu. Kralj Aleksandar, koji je bio prestolonaslednik, je stajao na rovovima, nije bio neko ko bi bio odvojen od svojih vojnika. Dobro, on je bio kralj, ali stajao na rovovima, to su autentična svedočanstva. Znači, to su bili ljudi koji su ličnim primerom svedočili tom narodu da su zajedno sa njim. Pašićev sin to nije radio. A vidite, opet su ljudi bili fascinirani tom njegovom sposobnošću da uvek bude na vlasti i to je ostao obrazac ponašanja. To nije dobro. Čovjek treba da se uzda u sebe, treba da poštuje vlast, jer inače, mislim, završit ćemo u totalnoj anarhiji, u duše, mi smo sad i blizu tome, ali s druge strane vlast ima svoje obaveze zbog kojih ona treba da izgubi poštovanje. Nigde ne piše da vlast mora bude poštovana zato što je vlast, nego zato što se ponaša u skladu sa prilikama i okolnostima. Ja zaista ne vidim da je to ovde slučaj, niti vidim da su ovdašnji političari time predodređeni. Ali kažem, odnos je dvostruk. Tako, nema praznog rodoljublja.
Rodoljublje traži žrtvu, traži primer. Ne mora svako da da glavu, nije uopšte ni to baš neko rešenje da svako da glavu, ali moraš da budeš doličan, kako se nekad govorilo, dakle, jednostavno moraš biti na nivou onoga što govoriš u nekom ljudskom stepenu, ne može baš ništa da bude 100%, jer život ima i druge neke podsticaje i motive, ali naši političari ne osjećaju taj pritisak, jer ih njihovi birači, narod ne teraju da to osete. To je ključ. Da. Ja ipak, opet s druge strane, poznajem i ljude koji, recimo, za Aleksandra Karađorđevića misle da je bio Zelenski onoga doba. Mislim, sve to da je prošao i tako dalje. Da, pa dobro, možda je on bio pogrešan političar, možda je on loše vodio politiku, ali njegova lična hrabrost je bila van Da je Đorđe doteran u ludnicu da bi njega doveli. U redu, to možda je bila borba za vlast, takva kakva je bila. Kako god okrenemo, Đorđe je bio u ludnici od 1925. Već Aleksandar bio na vlasti. Možemo da mislimo i negativno o njemu. Nemam ja ništa protiv, ja nisam veliki, ja zaljubljenik u kralja Aleksandra, ja od naših vladara najviše cenim kralja Petra I. Karađorđevića, demokratski vladar, mislim da je od Obrenovića najbolji vladar, tragično ubijen bio knez Mihajlo Obrenović, pritom naravno izuzimam Miloša Obrenovića i Karađorđa pogotovo, to su ljudi koje ne možete vi baš posmatrati kao druge vladare. Karađorđe je mitska ličnost, to je najveća ličnost novovekovne istorije, to je mitski junak, jednostavno rečeno, a Miloš je prvi državnik Srbije. On je manje od Karađorđa, ali važna, velika figura državnika. Sad ovo posle dolaze vladari, kako dolaze, i meni se čini da je od tih vladara Mihajlo Obrenović bio dobra, svetla, ali mnogo bolji od Milana i Aleksandra Obrenovića, a da je kralj Petar Karađorđević bio bolji od Karađorđevog sina, kneza Aleksandra Karađorđevića, a i od svog sina Aleksandra da je bio bolji. Dakle, nemam želju da sad nešto posebno Aleksandra Karađorđevića dižem kao vladara, dozvoljavam sve primedbe koje ljudi mogu izneti, pa o njima možemo da razgovaramo, ali lična hrabrost mu se ne može sporiti. Znate, on je bio čovjek hrabar, jednostavno hrabar u trenutku na Solunskom frontu, među svojim vojnicima, nije on slučajno bio tako omiljen. On je bio dosta omiljen u Srbiji, baš zbog toga, i najčešće je nosio uniformu. On je bio vladar koji je nosio uniformu najčešće ovu. Tako da, šta su tu ljudi cenili? Pa cenili su to učestvovanje u zajedničkoj žrtvi, a sigurno da on kao kralj je bio u boljem položaju od svojih vojnika. Jedna od dobrih stvari koje je stvarno urađeno u to vreme, da ne grešim dušu, su bila sokolska društva koje su bukvalno bila odavde pa do Trsta. Jeste. Pa dobro, to je bila država, znate, koja je pokušavala da reši nemoguću jednačinu. I utoliko sve primedbe na tu državu su i primedbe na nemoguću jednačinu. Stvoriti zajedničku državu sa Hrvatima je prosto rečeno nemogući poduhvat, ne zato što su Hrvati ne znam šta, nego zato što Hrvati su hteli svoju državu i za njih je Jugoslavija bila prelazna forma njihove države. Kad oni imaju tu želju, kada iza njih stoji vatikanska politika o posebnim pravima Hrvata, odnosno katolika istočnog Jadrana, kako su govorili, onda vi rešavate nemoguću jednačinu, jer vi stalno pokušavate da izađete u susret nečemu što ne možete da izađete u susret. I to je bila po meni sudbonosna greška cele te države i cele te politike, a ona je imala po mom mišljenju još loših refleksa koji su ostali do dana današnjeg. Mi smo do 1914. u Kraljevini Srbiji, koja je bila jedna tako država evropska koja se polako izdvajala iz jednog velikog i u mnogo čemu negativnog osmanlijskog nasleđa, imali neke uzore kako država treba da izgleda, kako treba da izgleda univerzitet, kako treba da izgleda vojska i tako dalje. I gledali smo prema Beču ili prema Parizu. Naši su, dakle, intelektualci najčešće školovali u Beču i Parizu, videli su tamošnje običaje, dolazili su doktori, pa je recimo početkom 20. veka osnovana katedra za ginekologiju, zamislite u toj Srbiji, sad vi morate da prosvećujete ljudi, da kažete da žene treba se pregledaju i tako dalje. To je jedan složeni, herojski put i srpskih lekara i srpskih inženjera. Pa onda, znate, 10 godina posle otkrića
bioskopa u Parizu, bilo je bioskopska predstava u Srbiji, znači bilo je tu stvari gde smo mi gledali prema Beču i Parizu i učili odatle i nešto usvajali, nešto više, nešto s manje uspeha. Onda u Jugoslaviji odjednom su se kod nas Beč i Pariz nekako premetnuli u Zagreb. A Zagreb je ipak treći odjek Beča, znači odjedanput je sad postao predstavnik Zapada, nekog ko je trećerazredni moment u odnosu na Zapad. A postoje administrativni centar okupirane Srbije. Pa na neki način. Znači, počeli su ljudi da gledaju u tom pravcu i to je po meni bilo negativno. Umesto da uzimaš vodu sa izvora tamo gde su ti momenti na koje si mogu da se ugledaš, ti si odjedanput imao da rešavaš različite oblike društvenih, individualnih kompleksa i sadržaja s jedne sredine s kojom nisi imao mnogo toga zajedničkog. Tako da su tu srpski intelektualci takođe podbacili. Znate, oni su imali jednu ideju da je moguće u 20. veku stvoriti neki narod koji bi se zvao jugoslovenski, a nisu uspeli Česi u mnogo mirnijim uslovima i Slovaci da stvore čehoslovački narod, niti pogotovo su uspeli u Sovjetskom savezu da stove sovjetski. Oni su čak i govorili o sebi i o sovjetskom narodu. Kad vi čitate govore komunističkih funkcionera u Sovjetskom savezu, oni čisto govore o sovjetskom narodu. Sve to nije pomoglo. Na kraju jedino su uspeli da unesreće ruski narod i da izvorne ruske države i narod, Belorusiju, Ukrajinu i veliki deo Kazahstana, to su sve izvorne ruske zemlje, dakle učine na neki način neruskim. Prema tome, bilans komunista je apsolutno negativan, ali u taj bilans ulaze i drugi sadržaj. Tako da ja mislim da je to jedan bilans koji treba prihvatiti istorijski. Srbi su proveli 20. vek u Jugoslaviji, treba vidjeti kad, kako, na koji način, s kojom merom, ali u isto vreme treba shvatiti to gotovo. I da to što misle u Zagrebu, za nas u Beogradu uopšte ne treba bude od značaja. Kakve mi veze imamo s tim? Nas bi trebalo valjda da interesuje šta misle u Sofiji i šta misle u Bukureštu i šta misle u Budimpešti. Ali da li su nam taj zajednički prefiks Zapadni Balkan, tako da mi pripadamo Zapadu? Nekako su nas usvojili i prisvojili. Pa dobro, mi jesmo najzapadniji pravoslavni narod. Mi smo granični narod. Teško bi mi mogli i da se odvojimo od Zapada u tom smislu. Mnogo smo mi blizu, odavde se leti 1 sat do Rima, a u Rimu je papa. Prema tome, nije ovde Nižni Novgorod gde nas dvojica razgovaramo, pa kažeš ima 2 vremenske zone do Vatikana. Svuda se brzo vozi, ali svuda se brzo dobro, leti sada. Nije isto, ipak nije isto, znate, ipak ima razlike. Okruženje je drugčije, pritisak je drugčiji, nemamo mi tu snagu, znači, a šta to znači? To ne znači da treba da kapituliram. Da. To znači samo treba kao i svi na granici, ako ste služili vojsku, ja sam služio, prema tome kad ste na straži vi ne možete spavati. Ja sam Vojnu akademiju završio. Eto, još bolje od mene. Dakle, ja sam bio na straži i znam što znači kad si na straži, još u mirnodopsko doba, nije bilo nikako strašno doba. Dakle, ali jednostavno rečeno, kad si na straži ne možeš da spavaš. U ostalom, religijski gledano, apostol Pavle upućuje na nekim mestima vrlo precizno i kaže stražite u duhu, znači budite pribrani, budite koncentrisani, budite, znači tako i mi kao narod, mi se nalazimo u jednom najzapadnijem položaju pravoslavnog sveta, a to znači moramo da od sebe tražimo više, spretniji da budemo kvalitetniji, bolji, pa da prihvatimo i ono, znate, što nije naše, ali da ga usvojimo. Ja sam strašno uvijek to imao potrebu da naglasim, ne da oponašamo, jer oponašanjem ne možete ništa da postignete sem da majmunišete nešto, nego da usvojite, da vidite kao razbori trezven čovek, pa kuća se bolje zida ako ima betonske stubove, prema tome to tako ćemo da radimo, jednostavno rečeno. Ali usvajanje je jedan složen proces prema prilikama, navikama, običajima i tako dalje. To je dakle jedna složena stvarnost u kojoj mi živimo i mi sa Zapadom moramo da razvijamo višestrane odnose, što samo po sebi nije rđavo,
pod uslovom da mi želimo sebe da sačuvamo. Da, Jedno je da ja sad želim da razvijam odnose, a da sebe zaboravim. Onda tu i nema odnosa, onda ja to jednostavno se utapam u nešto što nisam ja. Da, ali možemo samo da pretpostavimo to što da vidimo, to se onako dešava svakodnevno, da mi ulazimo sad u jednu fazu onako bukvalnog preživljavanja, ceo narod. Neki bukvalno, pogotovo dole na Kosovu i Metohiji. Pa mi se suočavamo sa političkom izdajom, to je moje mišljenje, vladajuće partije i predsjednika države. Ja sam to više puta rekao, tako da ja tu nemam nikakvih nedoumica. Opet po ovom mehanizmu vlast je starija od svega. Zatim se suočavamo sa time da nam je i fizički rečeno da mi nismo nikakva država. Kad je bila gej parada, Upravni sud je doneo odluku da to ne može da se održi, a američki ambasador je odmah posle te odluke rekao bit će održano. Prema tome, on je suspendovao pravni sistem ove zemlje. Time nam je američki ambasador rekao, ja sam ovde kolonijalni upravnik i vi možda imate kao neko lokalno pleme neke svoje zakone, ali ti zakoni ne važe. Kad ja kažem, oni ne važe. To je, mislim, mi nismo u statusu nezavisne države, nego okupirane države, kolonijalno-okupaciona vlast. Na Kosovu je to fizička okupacija, a ovde se sve više pretvara u fizičku okupaciju. A zašto je važno da imamo izbore za te koji nama upravljaju? Pa važno je zato što ti izbori su odlični da oni kažu pa ne namećemo mi to vama, vi ste izabrali te ljude. Znači, to je jedan tako mehanizam manipulacije koji može da se okrene u drugom pravcu kad bi naši političari i naš narod se ponašali drugčije. Kad bi, dakle, to što biramo ljude bio znak izvesnog otpora, a ne izvesnog pristajanja. Eto, i onda bi teškoće bile druge vrste. Drugo, mi imamo veliko osiromašenje. Znate, mi živimo na kredit. Naša država se jako mnogo zadužuje. To sve danas izgleda na jedan način, a drugčije će izgledati kada ti dugovi dođu na naplatu. To se radi ciljano i s predumišljajem. Poslednji strateški privredni subjekti se prodaju. Ostao je EPS koji se sada ciljano urušava da bi se moglo lakše prodati i moguće je da će se Rusima uzeti ovaj NIS, to ne znam, to ćemo da vidimo, što su posljednji neki strateški struja, nafta, u isto vreme se vrši strašno pustošenje same države, odnosno onoga što je u Srbiji priroda dala, a to su te... Pa mislim da smo na najboljem putu da postanemo 50. koja je po redu američka država, uskoro ceo zapadni Balkan. A jeste, ali jeste, ja se s tim slažem, samo dosta, kako bismo rekli, neameričkog tipa života. Meni više liči da postanemo nešto... Kolonija. Kao Latinska Amerika, na primjer. Američka kolonija. Jeste, pa kao što je cijela Latinska Amerika trpi taj. Meni to na to najviše liči i to je za jednu ipak evropsku državu veliki korak nazad. Pa da, kad sad pogledamo, cela zapadna Evropa je bukvalno postala američka kolonija. Jeste, ali nije kod svih sa istim posljedicama. Da. Vi vidite da Viktor Orban vodi jednu nacionalnu politiku Mađara, on brine o Mađarima u Erdelju, o Mađarima u Slovačkoj, kojih je jednih i drugih neuporedivo više nego Mađara kod nas, ali on brine o svima njima. Čak i ovaj šal što je nosio velike mađarske, vam pokazuje da on se naslanja na dugu tradiciju mađarskoga preživljavanja. Znate, Mađari su došli sa obala Crnoga mora, prešli su Karpate, došli su na poziv vizantijskog cara i upali su između slovenskih i germanskih plemena i oni su dugim 15-vekovnim svojim postojanjem naučili da opstanu u okruženju njima nebliskih naroda, ni jezički, ni kulturno. Znači, ljudi su nešto naučili. Znači, trebalo bi da učimo od Mađara. Da učimo sigurno i od Grka. I od Grka, znate, naša sudbina srpska je vrlo specifična. Mi smo i u Jugoslaviji bili istorijski poraženi, dakle, devalvirani su naši teški napori i u Balkanskim i u Prvom svetskom ratu od naroda koji su bili svi pojedinačno gledano slabiji od nas. I Hrvati, i Albanci su bili slabiji u ono što bi rekli 1 na 1, jeli, dakle, od nas. A recimo jedna Grčka i Bugarska su takođe pretrpele teške
teške probleme, odnosno teška oštećenja, a to Grci su izgubili 1923. i 24. godine celu Malu Aziju, tamo bilo 2,5 miliona Grka, ali to je Turska kao protivnik. Znate, Turska je suviše veliki protivnik da vi sad možete da kažete da ćete... Ali ovde nisu bili protivnici te snage. To je glavno pitanje za razmišljanje. Mađarska je najviše izgubila od svih 1918. Trijanonski ugovor je ostavio gotovo trećinu Mađara van teritorije Mađarske. A oni su ipak uspeli da opstanu, prema tome treba proučavati vidove opstanka i treba se tako ponašati, treba učiti jednostavno. Pošto želim da ispoštujem vaše vreme, zahvaljujem se na ovom gostovanju, a molim bih vas da nastavimo ovaj razgovor. Mislim da je ovo odličan pravac, jer mislim treba ljudima istina o toj našoj prošlosti koja onako je skrajnuta negde. Mislim, mnogo stvari koje ste rekli večeras ljudi ne mogu da nauči u školi, recimo. Da, moći ćemo uvek da razgovaramo. Osnovno je, znate, da ljudi ne padaju u očajanje i da ne pokušavaju da samo sebe spasu. Jer to je kao na brodu, pa sad brod tone, a vi trčite na drugi deo koji će potonuti 5 minuta ranije. Nego moraju da shvate da s jedne strane su njihove individualne slobode, a s druge strane postoji neka zajednica u kojoj žive. A za to se treba truditi. I to je dužnost svih ljudi, pogotovo ljudi koji su kao ja profesori i po prirodi stvari bi nešto trebali ljudima da kažu. Благодарim Gospodu na vašoj mudrosti. Hvala još jednom. Hvala vam na pozivu. Bilo je to sve za ovo izdanje Profilisanja. Čujemo se tamo negde posle Srpske nove godine. Svako dobro. Čuvajte Srbiju i s Bogom. Radio Serbona.